Imwana ici iria irari na ukuru wa miaka 16 na miaka 30 kuma kaunti ya Lamu marahonia nguraro cia rithathi thutha wa kurathwo ni borithi igoti-ini ria Lamu. Imwana icio ciari gikundi-ini kimwe kia nyanake iria cianyitanite na ikarurungana nginyagia igoti-ini ria Lamu ikienda umwe wa uria wari na thitango ya kwendia dawa cia kurebia arekererio, no makiambiriria kuhura borithi na mahiga makiuga ni megucina igoti riu ona muruna wao aga kurekererio, undu uria watumire borithi marathukie rithathi. Riu muhuraniri giturwa kia useneta kaunti ya Lamu niwe Shelai Abdalla ni amerereirie borithi akiuga ni marahuthira mishinga yao uru. Shelai augite riria aracereire imwana icio thibitari-ini ya King Fahd. Ni jambo la kusikitisha na ni jambo geni sana hapa Lamu kwa mambo kama haya kutokea. Sisi tungeomba zile idara husika zijaribu sana wakati wakiwa kuna kitu yote imetokea baina ya wananchi na serikali, watafute njia ambazo ni muafaka, makusudi kuzuia watu kuumizwa pasipokuwa na hatia. Agikira mukonde ndete opisi wa kaunti yo ni ugite giko kiu kirekikire thutha wa imwana icio kugeria kuingira igoti-ini kuria ni mugaru na watho wa bururi. Supporters, or rather the relatives, wanted to meet the culprits because there was before that there was some kind of conflict information and propaganda that whatever the ruling will come, the supporters, the relatives are willing to work on it. Reportera Kameme TV ni Getwo Wambui mwari wa Jihia.